Vay. Aa, kimi? Şey, şey. Kim? Assalamualaikum dostlar, selamünaleyküm dostlar. Ya dostlar, bugünkü videoda yani biz Minecraft oynayıp boğamız dostlar, yani Minecraft oynaman ve köp oldu yani bir sürü vaqtda ketkincha Minecraft oynaman dostlar. Al size kazımata kanal atırı like'tan basa oturmuşsak dostlar, niye olsun da iyi olmayın bir Minecraft вообще oynamam ne niye olur вообще дейтін осы жеке екенін білеміз, әйтек осы шошқа андай мындай өлтіреміз достар. Так міне байна шошқаны ой мынау байна өлтірмейтін бе де достар, нуб болып қалыппын кәдімгі нубпын негізі меніңше. Майнкрафт ойнамандығы болды негізі достар, так что еңбегімізді бағалап лайк басып отырыңыздар. Так опа так хоп ей егеле көтіп мәш өлмеймін ана шошқан болатын емен. Ет алған соң чотам, ет алған соң так достар, мынау атпен істеп алайық, атты алып алайық. Так атты алып алайық. Опа, мынау атқа отырып алып деген ғой. Если что Майнкрафт ойнайтындар коммент жазып кетіңдер, вообще мен дым ойнамаймын деген. Опа, мынау шабатын. Так ей Dostlar, bu sene var ya, hop hop. Oyunda yeni bir oyunda. Dostlar, o video var yine. Var yine. Yürü bir saat sonra gideceğiz. Hop hop. Hayır, hop. So, bu kan bakmak için. Bu makineye kadar işte bu. Dostlar, ne var? Ben de yaptım. Dostlar, bu atımız yazdı. Tak. Paketi yine attım. Tak, mega. Tavuk da öldürüyorum da tavuk. Ölüsü şey. Улицам пойдем. Ты нас толкаешь, достар, когда нас толкаешь, везде китрал. И нас снимем. Стырал. Я стёл позовешь. Ой, байна, зомби. А! Ey kimi? Şey! Kimi git. Zombi yok ya dostlar, iyi olmuyor. İnternetten ayışıda uyuktan niye toplayın dedi. Bugün zombi köye bekliyorum dostlar ya. Zombi. Bu baya. Kaç öyle mi? Aşağısın o. Tan da atpayı ki onu prikini dostlar, tan atpayı o diyekse. Bu anda bir kaçtım. Yaptım belki zombi. Ben koşmadım. Tuğel senin zombi önce. Uçuna cazık da var. Job. İyi. Hey, çota ve kavaydı. Bir şey. Öldük sen mi? Ve. Ой, бам. Şey, şimdi onu. Все, dostlar, bundan есігімden бәрін алып кетейінші мен. Сөйтейін. Әдемі екен, по идее, чай бермейсіңдер ме? Не алып жүрсіңдер ме бізде чай бермей? Вот намазы. Ой, короче, ұйықтай берші мені. Сүйін жаным, сүйін ұйықтай берші. Таң атсын еді, таң атқандай не істейміз. Все, таң атсын кішкене қазір. В общем, таң атсын, опанан бай жауап бере салайын сендерге. Рахмет айтасыңдар, в общем. В общем, айтқан достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса ағына жазда лайктарыңыз баса отырыңыздар. Келесі бөлімді егер осы видеода 25 лайк немесе 70 лайктан аса жиналатын болса,
келесі бөлім тез шығаратын боламын достар. Ал сіздер осы видео барынша лайк басып подписаться кнопкасын басып кетіңдерші. Все, давайте достар, осымен видео.